Pemirsa, pemerintah hanutin kebijakan pelaku perjalanan dalam negeri miwah luar negeri nyangre pengeruah Ramadan miwah Idul Fitri warisan nemangkin. Ugar-ugar pelaku perjalanan luar negeri PPLN Satgas Penanganan COVID-19 Nasional Kemedalang Belarapan SE nomor 17 tahun 2022. Pemerintah sampun ngapus prasyarat entry tes PCR majeng PPLN sanes sampun mau vaksin ring jangkep ring bandara kedatangan. Duaning asapunika ipun kepatutang nyenahang kartu sertifikat vaksinasi COVID-19 saha nganggen aplikasi Peduli Lindungi. PPLN taler patut nyinahang hasil pemeriksaan COVID-19 negatif. Inggih punika PCR kalih rahina sadurung keberangkatan. Pemekas PPLN sane maduwe komorbid sane ngawinang ipun nenten presiden pemulihan vaksin. Jantan ipun patut yang kepang hasil tes PCR negatif kejangkepin surat keterangan saking rumah sakit lianan ring punika PPLN sane nanang positif COVID-19 ring abulan ungkuran. Tur sampun kapastikan nenten positif kata dosang nenten nyinayang kartu sertifikat vaksinasi COVID-19 mewah hasil negatif RT-PCR sadurung keberangkatan. Antuk selanjutnya PPLN puniki kepatutang tes RT-PCR ritat kala rauh tur nyinayang surat keterangan dokter utawi COVID-19 recovery sertifikat saking rumah sakit pemerintah negara keberangkatan utawi Kementerian Kesehatan ring negara keberangkatan sane maosang ipun sampun nenten preside ngalahin COVID-19. Entry test kepatutan majeng PPLN sane suspek COVID-19 utawi sane nyahang gejala patah sarang COVID-19. Minakadi suhu tubuh langkungan 37,5 derajat Celcius. Miwah kerama sane rumasuk pos COVID recovery. Lianan punika patut ngelaksanakan karantina 5 ngerahina antuk terpusat majeng PPLN dewasa sane wau nerimo dosis pertama. Pinih kidik kalih wuku sadurung keberangkatan. Risampun rahina kaping 4 patut ngelaksanakan tes ulang PCR majeng PPLN saha patut ngelaksanakan karantina. PPLN sane nenten presida melihang vaksin sakaning maduwe pikobat kesehatan patut nureksain angga sarira ipun. Diah Dewi Bali Pos Kuningan.